twe twiteguye neza naho nuvuga bitari byoroshye gushika kuri uyu mukino wa nyuma. Twashoboye gukora ibishoboka byose, dushyiramo imbaraga kugira dushobore kuhashika. Rero nibaza yuko kuhashika ntibiba byoroshye, ariko no gutwara igikombe ntibyoroshye. Ni ibintu bikomeye cyane, ariko ni ibintu turi capable yo gukora, dushobora gukora, kandi tuzokora ibishoboka byose kugira tubigereho. Nkuko babivuze, igihe yahageze yahatwaye igikombe. Nibaza yuko ari ingero nziza, natwe aricyo tugiye gukorera ko cyane, kubona twahageze, dukora ibishoboka byose tugitwara. Thank you. Coach wa Gor nimesema iko matimu mazuri yenye alikuwa Msekafa. Kwa nini? Juu ni timu yenye inacheza mpira wa chini, inacheza kama si. Hatupendi kucheza long ball, tunacheza mpira wa chini. Toma mkono, ukiangalia gisi wanacheza, gisi wana build, wakianzia nyuma, wakipanda gisi kufika kwa goli, unaona kama ni kocha mkubwa, ni kocha mkubwa na uzoefu. Timu ya Gor kama sie, nawaza kitu kitafanya difference kubwa, nani atakuwa na possession ya ball. Mtu atakuwa na possession ya ball na mtu anaweza kucreate naweza chances mingi za magoli. Naweza nikasema kwa kocha wa Gor, ni kocha yuko na experience kubwa kunizidi, na ni mtu mwenye nawaza yuko na wachezaji wakati mrefu, na ukiangalia gisi wanacheza wako na ule uzoefu wa mamechi. Sasa na sie kama Rayon Sport tumeweza kujenga timu, na tukaweza kufanya nguvu zote zinawezekana juu timu icheze vizuri, pate ile naweza nikasema kinene na nishida mkiswahili, uzoefu, kuzoeana kwa wachezaji mbio juu. Naweza nikasema tumechange team sana, tumebaki na wachezaji wanafika 5 wa 6 kwa effective ya tulikuwa tuko nayo mwaka jana, lakini tumeweza kufanya nguvu zote zinawezekana, na ndo nasema kama mechi haitakuwa iko rahisi juu bako na coach, bako na uzoefu, na sie pia tuko tunaenda tunapambana kidogo tuangalie kama hii mechi tutaifunga. Translation that Gor Mahia is one of the best football clubs we had in this CAF Kagame Cup in terms of playing football, and they play like that. He said they play our style, we play the same style, which is possessing football, a bit of total football, and they are good at that to the extent they start from behind, building until they score. So that's a good thing he knows about the coach, because you asked about the coach. They have a very good coach, experienced one, and he thinks that one who will have ball possession tomorrow, one who will have created more chances, that one will have a bigger chance of winning tomorrow's game. He knows that he was in Kenya as a coach. He coached Sofapaka for the last 4 years. He knows that Gor Mahia is used to playing on this kind of pitches because they play at Kasarani, and it's this kind. Yet Rayon Sport plays here once in a while.
most of the games they play them at Kigali Pele Stadium. So he thinks Gor Mahia is in advantage. And he also said that their coach is bigger in experience than him. Maswala naweza nikasema tunajiandaa vizuri sana. Baada ya miaka 28 ekipe ya Rayon Sport haifiki kwenye final. Bilikuwa naweza nikasema ni kipindi kirefu sana. Tumefanya nguvu zote juu tufike kwa mchezo wa mwisho. Tumetumia nguvu mingi sana, lakini kufika kwa mchezo wa mwisho ni vizuri. Kama ubebi inakuwaga unaweza ukasema kama ni kazi yenye kuisha vizuri. Hivi sasa kazi yenye tumefanya, tuko na mechi ya mwisho, tunaenda kufanya nguvu zote zinawezekana tumalizie. Wakati wenye Rayon Sport imefika kwenye final, imebeba. Na sie sasa naweza nikasema ni example nzuri kwa sisi na kwa wachezaji na washabiki, na sie kufanya nguvu zote zinawezekana juu tuweze kubeba hii kombe. Nkuko yabivuze nibaza yuko nivyo twakinye batararonka imyitozo myinshi, bataramanyirana, batarakina amamatch menshi. Match twakinye izo bitandukanye cyane ni tugiye gukina. Context ntizisa, no kuvuga twakinye match ya Rayon Day ata pression nini yari ifise, nta pressure nini yari ifise, ariko ubu tugiye gukina kuri match ifise pression nini kuko tugiye gukinira igikombe na ekipe ya Gor Mahia yeruka mu myaka 41. Rayon Sport yeruka mu myaka 28. Rero urumva ko ni ekipe zibiri zigiye guhura zikumbuye igikombe nk'iki. Ekipe ya Gor Mahia yaramaze kwiyubaka, ubu yamaze kubona abakinyi, yamaze kumenya ihiganwa, yamaze kubona ngene dukina. Nibaza yuko izoza ifise strategy itandukanye niyo bakoresheje ubushize kuri match twakinye. Natwe ni ekipe twabonye ikina, ni ekipe na twashoboye kwiga, ni ekipe nakinana neza kuko uravye ekipe ishobora gutsinda ibitego 5, ekipe nkuru nka APR, no kuvuga ni ekipe biri offensive cyane, ni ekipe ibifise ubushobozi bwo gutsinda ekipe yari yo yose igitego, kuko uravye n'ingene bahana umupira. Nibaza yuko ubu bibona yuko ari ekipe imenyeranye. Ekipe ya Gor Mahia novuga ifise abakinyi benshi bamenyeranye gusumba twebwe, kuko twe duse ekipe nshasha twakugerageje kugira organisation nziza ishobora gutuma abantu bahuza umukino. Rero nkuko yabivuze, ni match itazobayorosha, ni match tugiye gukora ibishoboka byose turabe ngene dushobora kuyampesha gukora amakombinezo zabo ashobora kuvyara ibitego, hama natwe dukora ibishoboka byose dushobora kugira amakombinezo ashobora kuvyara ibitego ku ruhande rwacu, kuko iyi match igikombe kugira ugitware bisaba gutsinda. Rero tuzoba tuje kudefanda, tuzoba tuje kurondera igitego, habwo tunadefande kimwe canke bibiri canke bitatu, kuko finale yo ibintu bigeze muri finale nta kintu na kimwe kidashoboka. Muzobona match nziza ya ekipe zibiri novuga ziyubatse, kandi ikindi kintu novuga kuri Gor Mahia ni ekipe ifise abakinyi bakiri bato bagifise inyota yo gukina. Nico gituma nababwire yuko match izoba iryoshe cyane, izoba yuguruye, muzobona spectacle nziza. Kibazo cha nyuma kumutoza Azam. Nashukuru
Tumejifunza vitu mingi kwao juu jinsi unasema, nimewahi kukua Kenya, najua pitch ya Kasarani ndo kwenye goal nachezea, iko na uzoefu mkubwa kuchezea kwa pitch ya majani. Wako na advantage kubwa kwa hii pitch juu wanazoea sana. Sie tunapachezeaga machi moja moja, tunapenda sana kuchezea Kigali Pele Stadium. Lakini kwa hiyo na sie tumejifunza kitu kikubwa kwa goal. Tuko na mbinu zenye tutatumia juu tuweze kulingana nao. Najua wako na mchezo mzuri juu kuweza kufunga bao 5 ni kusema na combinated vizuri sana. Sasa na sie tuko na mbinu yenye tutatumia juu tuweze kucheza vizuri, tuweze kufunga bao letu na tuweze kufunga. Na sasa kwa hiyo tumepata experience kubwa kwa mechi zote zimeenda zinapita. Tumeona sana mechi za Gor, waliona sana mechi zetu. Mchezo wetu umecheza Kigali Pele Stadium, itakuwa sana tofauti na mchezo wetu tutachezea hapa. Juu pitch na kila kitu, kikombe, pressure, na waza ni mechi itakuwa ngumu na ni mechi itakuwa nzuri. Sasa kwa hiyo najua wako na confidence na sisi tuko na confidence pia, lakini naweza nikawapatia nani kesho kwa uwanja.